Kam ke Iran belayo penyap yo Benjamin Netanyahu Prime Minister ke Israel. Ku belai si benar epic subscribers baru kita justru telah berpagi video sekali channel Storyteller London. Katma bedeng ke Iran percaya ke Amerika bat Israel kanang jur. Hairan ke jengyap kalpoi syaka syejar saus pa sau. Kiba mensau palat sipo jarngot. Amerika kat laingot ki sipai kilayap. Sispa saupo kiba mensau. Hai Israel kat arngut layap lai hajar kiba mensau. Lebanon praspa arpo kiba yap. Arajar ngut kiba mensau. Kairan kabalas liang bat kabalat terang bahad dik. Kumno ban yo sengej ban penjat. Yagi jatma kiba krau ban kiba klaimbor jong kerui Amerika. Menta say sien pat. Bat kadairu kasin kabalai baka Iran kakam. Baka layo ban sengej bat penpetai. Yaka aircraft carrier kapa hetam jong kerui Amerika ka USS Abraham Lincoln. Ka Amerika ka jubab da kabong wat haka jingkam. Jong ka Iran haka sin kabalai. Henry kadang bakla. Namar syam ladon kenu ka jing shatter missile ni drone. Ya katai ka aircraft carrier. Donald Trump wong ba mujtaba Khamenei tikenau layap. Lem kumta kumnu nadu balajid yau hadu menta watang shisien ru 4 syam lakran. Watang shisien ru syam lapau pertai. Watang shisien ru syam lakran yaki paiba. Lani yaki sipai. Tekulayap tangba ka Iran kamtre baniatu lani penpau ya katai ka jengyap jongu yo mi penban. Saka jengyak keni ya kelumar paramaki ong u Donald Trump. Nadu kakan lai teriku Benjamin Netanyahu syam layu isu yu. Haki social media lani haki TV. Lani yaki jengkren jongu. Ukun jongu yar Netanyahu long ba aktif haki social media. Henry naduka kadlai terik. Syam layu isu yaki post mai ki jongu. Haka kadlai terik ka office jong Prime Minister ke Israel. Lapen mi yaka video jong Benjamin Netanyahu baukren. Henry ka ketika mon jongu. Kadon Henry uteli ki sempri akti. Kairan ka ong tek Netanyahu layap haki bom jongi. Bat katai ka video ko pelacak kadlai terik. Kadai ka AI generated. Ukun jong syam lapos show social media. Nama rususi bayabukpa. Ong ka Iran. Bat kani ka kubur kala sapriang bahaki social media. Daka baong. Syai u Benjamin Netanyahu. Hatu u Benjamin Netanyahu. Ulayap. Kadba na ka office jong Prime Minister ke Israel kala pelat ya ka kubur da kabong. Ki kubur ki bami haki social media haki TV bau Benjamin Netanyahu layap. Kalong ka bom shisha. U Benjamin Netanyahu usad yuklan. Ukot yukya. Perlok lada pirang kuasyu ban yosno ya ki updates ki batamai sa comment. Next. Ladap stunat di channel junga saya tu lem ki parlok jongpi. Ladap stunat saya tu ingat Storyteller London.